virusi cyangwa virusi yateye COVID-19 kongeraho ndetse n'inzego zidateye imbere z'ubuvuzi mu bihugu byinshi by'abanyafrika. None hashize amezi 6 yose icyorezo kiri ku mugabane wa Afrika. Ibyo ngibyo byikangwaga ntabwo byabaye ngo gihitane benshi, ahubwo ubungubu ubwandu bwacyo buranarushaho kugenda bugabanuka muri Afrika. Kugeza ubungubu hafashwe ibipimo rero bya virusi abanduye ku mugabane wa Afrika bafite, ikabiri kugereranywa n'imiterere y'abandi bafite ku yindi migabane, ariko basanze ari virusi imwe mu miterere. Impamvu rero zirashakishirizwa ahandi nko mu kuba mu bihugu byinshi ku mugabane wa Afrika ngo ingamba z'ubwirinzi henshi zarafashwe hakiri kare, hakongerwaho nanone no kuba ibihugu byinshi kuri uyu mugabane ngo bifite ubunararibonye butandukanye mu bijyanye no guhangana n'ibindi byorezo byibasiye umugabane nka malaria cyangwa Ebola. Ibi byose ariko nanone ntabwo bihagije, ngo haba hari n'izindi mpamvu nyinshi zishobora kuba virusi ya corona itarashegeshe cyane abanyafrika nk'ahandi. Izi ngizi nizo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ngo rigiye gutangizaho ubushakashatsi, ibizavamo bikaba bishobora no kwifashishwa ahandi iki cyorezo cyashigishe. Nibyo reka